Hello muntina namite hazo si limna kahin nei kinon chale tu ni kho lhadoh nisim som sani le sop ni lenga dien jong thuso chum ho ko ki time sa kun phun do na anei ki taw hiti Manipura mai le koki zote ke ka tolgal om zova ke pat amasapen dingin koki SoO group hole Ministry of Home Affairs thaleng hon janni sun amasapen dingin ke LAHKHOM na anezvinahi Thuluki mudanin Ministry of Home Affairs MHA thalenga ke LAHKHOM na pang mili ho chu interlocutor eke misran anlam kezin SoO group koki national organization le United People Front UPF thalengin KNO spokesperson Dr. Sailin Hokible UPF spokesperson Aaron Kipgen anapongovinahi LAHKHOM peruchun SoO group lamkai tenin Ministry of Home Affairs hokomachun political dialogue thu ngai khona nei ta le lungthing ta ki sei to ka sein thudang highway hondo dingle boinezia in mundalha mi pi ho a in che wakile saring thu sei chu phachom pondetin a sei hloni nahi koki thingnoi lamkai tenin Ministry of Home Affairs thaleng ho hinga Kangpopi district sung hople Thinglang district to kinai namun hoa mai hi thingnoi ho designated camp ke koi hin boina apin do sa thea hin agan na thei chena LAHDOH din nge na anei hloni nahi mai ho designated camp ho hi kin chala LAHDOH hi na dinga ange na ban hlona mai hon thinglang gam khan khada koki thingnoi ho SoO camp LAHDOH dia aphu jingojong agyal kholo dinga hi tin lamkai te ni chun Ministry of Home Affairs thaleng ho a het sa hloni nahi LAHKHOM Ministry of Home Affairs le SoO group thaleng hon abana khauna nei ki dingin kinup tu na jong aneovi akiti nahi het dikhat chu meilhe mi pile meilhe ki loi khom na chum hon Manipur boi nahi koki zo thingnoi ho je a hi tin ngona sangta anei jingovin SoO hi haisa a hi lo le LAHDOH dinga jong center koma nge na abol jingo hi hinla jani khauna achun SoO ki extend lo thu imachawa a ki sei pu nai pu nahi Arambai Tingol lamkai asim kanan to ke mankhom Arambai Tingol member li hole Arambai Tingol member mama mi ge jani chun sepe hon an LAHDOH tawinahi amho mi ge chengchu achungwa kesima omlo thimo ema ki chenlo ngo na bezin police hon an LAHDOH tawe kitinahi asim kanan to ke mankhom Arambai Tingol member li ho tilwa Arambai Tingol member gin ho chu asim kanan ki majwa Kiphinna anabor jewa anaki mana hiya kiti Manipur police in social media mangcha Monday nia THUSOH ahin bolna wachun CBI in amat asim kanan singchu Manipur police a head constable anahin hinla ama chu toukhom mars nisim somthum na kharachun danto ki tu lo thildang danga ajaw aki he dozia anato na akon anaki heisa ahi lo le kinodo ahi In Farhopi sunga kun su do nitin THUSOH bu newspaper ho jo sin jani chun CRPF personal ho sunga lunglei lo wat sa nain editorial column jo si blank in anakoi jovinahi hijigi pin nahi achi sa junisim segi nila THUSOH chan LAHKHOM dinga chi Infar TV news reporter ni kwakai thira CRPF personal hon anasu boyu to kiseya ki bolahi Editors Guide Manipur le or Manipur Working Journalists Union AMWJU in THUSOH chu demna sangta anezin Manipur la THUSOH mi ho chunga security personnel ho chawar nahi akhat veina kiu a hitapun hitapanga THUSOH mi ho ki angbol hi demna ki nei jingding nasata ki dodal dinga hiati Hito kilhona EGM le AMWJU in jani editorial column jo si blenga ki koi hi tin kiloi khom na te ni THUSOH chun asei nahi THUSOH mi ho chunga hunama chalo na jo si hi thunei wai hom hon abol khil ho chunga action ala chet ding in jong kiloi khom na te ni chun nge na anei hloni nahi Directorate of Revenue Intelligence Custom Department 17 Battalion Assam Rifle le Manipur Police ho kitu khomin anti-smuggling Operation White Wirtia kimin vochu junisim nga akipat junisim sagichan charachanpu buldra anachi lain hichia chun mi nga vyar khamna thei to anamat thawinahi THUSOH ina saina chun Operation White Wirtia International market 54.29 crore were hitting heroin 755.75 gram
87.57 lakhs well manding, opium 6.736 gram, sumin 35.63 lakhs, bofen walkie-talkie nile, Maruti Eco van khat anamanda ovi aketi nahi. Akiman mi nga ho min chu hejitu kiji chen hin ake naipun hin la ama ho chu narcotic drugs and psychotropic substances NDPS ek sangkhat zaku somki lenga noya kiman ahiu vetin ake sezi sipei le ake hon pi department chum ho chun junisim gup jingka akipat Myanmar border to kinai beheng khwa ko nin Maruti Eco van khat nung anazuyovin thanghoi veng singat subdivision chan anazuyuvi agiti Langhoi venga chun Eco van chu check abolo le heroin 219 soft cases opium packet gate le khaini kokta som la gate opium walkie talkie le sum 7.58 lakhs akimodo 18 thulu chun asejina hi Langhoi venga chun mi kha anamanovin adang mini wang azam do manovin hilla bul ko check gate amadin aumu ve keti behenga jong in khana kipat opium packet ni le sum 28.05 lakhs mudo in aumi akiti juni simsegi nia chun border pillar 46 koma jokhonom khwa mini heroin shop cases zalile somli to akimani nahi Indo apet Meghalaya honeymoon manga anachi nu pakhat jun nisim ninya apasalpa athisa akimudo to kimatchun police on athipa jinu le pasali anamanta wetin thudut chun asaijina hi athipa raja jinu sonam chu apasal thijowa kipana aumna anakelo hi Uttar Pradesh muna Gazipur district ka Nangang police station ho khuda Sunday jana so anaki pilu rahi THUSOH ake seidanin raja ki thua gin mo amasapen Rajkuswala Raja Raghuvanshi jinu Sonam Raghuvanshi to ki ngai tinga jong gin mo pa jong chu Indore police hon Sunday ni chun anamanta ve agiti Raja Raghuvanshi thina to ki seya zawdinga ginchat mi thum Vishar Chauhan Akash Rajput le Anand Patar ho jong chu police hon Indore Laliput le Bina Madhya Pradesh anamanta ve agiti Sonam Raghuvanshi le pasali ho chun ki gu na hoi ta nia Raj Raghuvanshi azinu to honeymoon manga Meghalaya achi nawa chu anathau hiding danin ake sizinahi Shillong police ho seidan chun Raja Raghuvanshi thilong chu jun sim ni chun Meghalaya weiso dong fur koma mobile phone khat nu meisang khol thisan ki nu na to chamcha khat to anamu do wahi nu pate ni chu me nisim somne thumnia kipat Haupa lwa aum naw kisan akhe lo para chu ain sumi te hon police report an bol wahi Hejizawa Raja Thilong Jun Nisim Ninya ki mudo phatsun special investigation team anaki sima khulchil na anaki panahi Manipuradia infar khupi bancheda khupi lin pena koki zo cha te dinga khupi lin pena ki sei lamko khupia ne tinin khamna thei ki kabjia overdose athine to aki beijing nahi Churachandpur district atia jong munpoi mota lamko khupi hi khamna thei ki kap tho hotin jalenta khamna thei bol na mun pi khat aso do ta nahi Hitia thangphung ta khamna thei ki kap om jing lai jin overdose a hi le hospital a ki polut a ummat chadin hi Achi sa jun nisim segi nilha pungit velchun elite veng hopsung hill town han molkom chengkon wadung sunga overdose athi hidia ginmo pasar khat akimudoin athilong ko machun mobile phone khat le sum sang dile zaku akimudoin hi thilum dan kinta police het sa hi zo nungin police in koki khanglai lompi to ki thu khomen aboi piuwin athipa hi chandi district mi hi het do hi to kelonin Police in jong kesi lu de lovin ke care ambulance achena kholangwa vuidin apu pheinga lovin hi Saturday nilha overdose athipa pomin lamka sunga overdose ya thi mi som pata nahi hechinima ma chun hyangtam lamka kumsom thungna thuma upa pasal khajong overdose athin achi sa me nisim som ni lakonin jong achi sa me nisim som ni lakoni jong chun kanan veng new lamka kumsom ye thuma upa pasal khat overdose in anathi nahi Khamna thei bol khan khan in asei danova tu lai khamna thei la azu tichu arkor amantam zein khamna thei dang tichu wy brown sugar ki he mi tam pi omin hiji khamna thei ne apung bezingi aketi nahi zu hi galzo wa ki par aman ha kala kal ahi jia hiji akimanzo khamna thei ho ki he mi tam pi umdanin akesizinahi Boima sanga chu local zoo botor khana dangka somnga ho be manahin hinla tua hi botora dangka zakhala somnga hi lo le zathum ki ka hitan
Khamna thei dang ho aman akal di lozia hiji khamna thei ho ne hi pung hi dingin ake sizine hi hiji ban le brown sugar le heron number 4 ho a quality hoi lozin phat masalaya a bol za ru tu su to hi ama ho dia hat mowal a hitan akham hoi na diwa dos akal saule mi tam ta overdose hi khaji danin jong ake sizine hi district hospital casualty a halui se jong chun overdose a hospital ki hlut mi som na sigia phain April ha overdose in mi gate hospital alungin marsa som lakhat February a som ne tu kumbul January a chun overdose in mi sigi ake puluri nahi casualty a ki hlut lo jong tampi na lai dinga agin cha rahi tu ni kho adinga thuso LAHKHOM som ho phon do ana hin nei thiu hi chen chi hitan ti